ka surjong phi ka thong jangi Nominated MDC Barim Uba Octomewat Lamin to Ula Bams Mai Biangkum Udukhat Kajante Hills Autonomous District Council. Yakajing Bams Mai Lapan Long Hakajing Yadon Lang Jong U Chairman to Dr. Sanki Shangpung U Chief Executive Member U Tombor Siwat Ringkat Bat Kiwe Pat Ki MDC. Usiwat Ulapan Pau Baka Jingshania Baka Council Menta Kankot Shakabor Bapura Jong Kilai Pongut Kidukot Bat Ula Ai Jingero Yaki Jingno Senyang Jong Ulamin Haka Samoy Trey Bamanchua What happening ka Jing Haka Liang Kapisa Tingka. Discharge the duty which upon I am about to enter. Kam ke konser untuk di watamingan ha akatem berdedak di bentalang kebun kikam dan siang sok diwi dan hiba tok yo ke tim ke ami ke tim ko ikret e benta i bahaya yang ke konser yang sok da wa amlang ani o lo yang wa manwi ni kipilas ko wirap ha kamon opai ko yo ya am kam ke tim ko pelai ke konser dengan dan ini musim yang kecing krek lang yang haju por la ke musim go yo ya kecing kam the needs of time ya ke konser yang orok cikatu lai kelambai o em perdi te jo ikardo duon ki penta andai siang sorong mono yo siang kemen o yo ip kam ki representative MP ke responsibility ke cingkit kle ko kamon move on ni nekawi cekawi ada pas ke tahu ada cedeng katun skiwi tuan ke assignment ke mahkamah ne bentau to teni ya ke cing kam yang ke konser siang lo play yo CM ni wa man unong pet no yo ni wa ke tim ko audit o ki warok ki lang wa kamjo la ki MDC ki man ki nonแต่ไงอาจารย์ยูโยองคนเดินเซมyang kecing ikrat lang ngala kam nominate hakan ikapor ipulara wi ikrat lang kiwaro benta hakecing to kamon kuntu kenrong ya kecing kam yang ke konsert season kulai cipon ya kecing support kyong pin numba yong pi yo ya kan ikam dalam MP ngai ajan po ya ni dari dak musim yang kecing yo pi kecing kam yang ke kam ko ikrat ngalu wilingo ikrat lang chro pi kam spiu ne benta opla baik planti kami konsul lejpon chairman wa ngatin kelak lang chicken ten akan ten seperti yang ini ten kita lejpon